कदंबा आणि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनामध्ये 30 वर्षांचो ऑटोमेशन करार झाला। ह्या कराराक लागून कदंबाक फायदो जातलो म्हणून अध्यक्ष काल्लू सांगता। केटीसी आणि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मिळून मडगांव कदंबाच्या सुवातेर पेट्रोल पंप घालपाचो प्लान आसा। 2017च्या इलेक्शना पयलीं मडगांवा बस टर्मिनसाचे काम खंय सुरू जातले। आयज केटीसी आणि आयओसी एग्रीमेंट साइन केला आणि तो एग्रीमेंट आयज इज अ लँडमार्क फॉर केटीसी आणि आयओसी। First time in the history of any Indian state transport organization that this system is being used. And this system किते ही system एक टँकीन लायक फ्यूल टँकीन लायक एक चिप आसतले आमकां मागीर लायक ऑफिसान बसून कळटले बाबा की डिझेल कितले गेले टँकीन डिझेल कितले कंज्यूम जाले बसीर एंड देन वी कॅन बिकम मोर एफिशियंट। आयज हे सगळे प्रोग्राम आयओसीन स्पॉन्सर केला। The total cost is about 1 crore that IOC will contribute towards this facility. And here the facility I the signing केला ते it is a 30-year agreement with IOC for supplying fuel and maintaining all these facilities of us. अनेक सांगपा म्हणले अशी like KTC has got all good prime properties. We are targeting the frontage of of prime properties. Another one more case that with IOC will be tying up for a petrol pump at Margam bus stand. We have already identified a site in the corner and the file is gone to the government. I देखो आता हम KTC को से लेकिन टारगेट केला आमकडे performance with no vehicle performance no we will not make profit. We can only make profit by using our properties. We have today tied up with KTC to provide services in terms of automation so that KTC can better manage its fuel inventory and put fuel to more efficient use in their system and reduce their costs. तिसऱ्या आयएसएलान एफसी गोवान दुसरे जैत जोडून सर्तीन वयर सरपाची आस जिती दवरली। ब्रेस्तारा पुण्यान जाल्ले मॅची एफसी गोवान बरो खेळ केलो। एफसी पुणे सिटीक एका गोलान हरयली। पहिल्या हाफान एफसी गोवा खातीर राफायलान गोल मारलो। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटा। नमस्कार।